Utrom ulama ham bau noi lam batmai jong ke Iran om ne Islam klem ke jeng menjur jong Utrom ula ongro bau rai on dalakot katma Presiden Donald Trump ula penmana bau noi lam batmai jong ke Iran don kam ya ke jeng kersan jong ban ne akabor sensar Utrom ula ong hake ABC News nen ke siublai baka por jong noi lam batmai jong ke Iran kan long ke balingkot klem ke jeng menjur jong hapan yo ya kecing menjur nangi laong Presiden Donald Trump lada yo ya kecing menjur nangi omla ban ne Islam habakali halor kecing kwa jung ban menjur yo nong lam ubadon kecing adai bat ke sorkar barem Utrom ola pantik nai kecing long bakloi jung ngan lek knang banjet yo nong lam ubapha namar kidon sibun kibriu kibadon ni kakardan supreme leader ulaong Hakawe pat ke keren bat ke The Times of Israel nen ke siublai Utrom ula penpau bakarai ban penkut no ikatma pat ke Iran kan long ke bay selok lang kendiat kensoj badu Benjamin Netanyahu mentirang badu jong ke Israel ndrai ula pensyai bakarai bakadu kan long ke jong ngan sosiam ya karai hakapor ke babiang ndai barok ngin sosiam kia laban rap susu Utrom Kane kecing permana jung Utrom kawan hapedeng kecing jur jong keciakan at hakikam sipai bat kecing kelano ngalam hairan nen kesiublai umoy citaba kamanai ukun jung Ayatollah Ali Khamenei ubala klatno ula syajit kumunoi lamba klido ubat thmai jong ke Iran ong ke kubor jong ke celah Utrom mensua ula ong baudon kamban don benta simet hakabajet yo nong lamba pur jong ke Iran barla kentaj ke kon kertong jong moy citaba Khamenei da ka baong baude nong lamba pur long Ali Khamenei hakacu kapor usen lensi kraham ula kentho ting bau nong lamba thmai jong ke Iran da ka baong ba dei satya kacing kela ka ba Iran kadon kam bat keno ya bau yo mat ya ka kabu kat ba kinong Iran barit paj kisya sitom Uneu senator jong kaseng Republicans ula benrap moy citaba Khamenei hakabakot ula banmat ya kacu ka apot kumamat ukpa jong ubala batai kumuwe ni kibru kibas niutam ha ka prathei